Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpo Riboy District ka IGHI ringkat ke stipend ban pentibit dilade ha ke kam plumber, welder, mason, dressmaking bat QA. Ban register pun hagine ki number kendai lai pralai not sau pra kendai san kendai lane pra iwe kendai pra sau kendai arsau ka jing hap slap bat ka jing jur slap ka de benta jong jing long jing man ha ka prathai ka ban ki bor jong ka mariang henry ki jing shlei ki shnong ki thau ki bom juan ka jing shlei ka don ki jing bo jing prakhat jong ki bru ki basa ha ki shnong ka ba ju don ki jing shlei kala bandai ne ki jing te ye ki ying ki sem lane ki dukan ha ki chaka ba ka ka ya dak ba pendap ye ki nala pentu bat ki chaka ba saj he ka ha ka por liur te henry ki ne ru ki de badon kam nak benta ka jing ka paman ka sngi ka jing jur slap ne ka step prangap kala pen kala long ye ka shnong nongpo ban silai ha ki babun tli ki shnong ki bala dapet ye ka kom long ki chaka kam da ikop hadu bandatap bi ki phalau bat poi hadu tengkong ying bat ki lenti shnong kim long shu ban ya namar ka jing bom ye issue ye ki lenti batap ka kato ka ngi shnong ki bala khamjur ka jing slei ki kanthop ye ka shnong jerasi ka shnong yo maulong ka shnong ling ka shnong khat pramer ka shnong sok khwai lembat kiwe syam lala ban tip tikna henry kat kum ka jinglum jingtim kam syam ladon kono ka jingja ka basongsi ye ki mensim breu henry ka ladon tang ka jingdu nong ka bakrau jong ki mar ki mata ki ying ki sam bat kiwe to jingi net to jingi sandiat jingi nang nam nang jingi Selium hodong shopping ay ban panin berapa teh gedengnya guys
Maglong balik. Apa pakai dukannya, nak dukan nama namanya amta. Je. Bingung dam, apa buat mereka dukan. Ini di Kepung. Dok halal lelut. Kepung. Kecil si ni kadai nanti nama buruk sini ni apa welcome. Temra kastep aku puasa buji kasarang mensri Demi kerja asu niwan itu. Niwan menpe ya kan ni jaka hang ni kan. Nama bang ngadon kepung kedok ha. De kini pun dok haru pala. Lalu ni lu dok ha gilalai. Te kadau jo kecil si ni berbuat. Kadai nak kecil trade rumor jo ni ke GGM company. De kipnya ya gini kipai na kan ni kawa amperli de kipau gini kipai ya na kan ni kawa amperli de kajing tu isi tu gini ki kipong ni stop bonismen ka penong ni ki sakut ha gini kipai kata ba dei na kata ba kasasli ni kapoin ka baar ka lomba nang te na po national highway na kaliang kini kibriu kisnai kehidupan hakinala, lasnai kinala, lasnak tukrak hajarong, de kejing snai tukan yuki hakinala, kapan belum, ya itu kinala, mentah penku kinala ru melongsu nama lagi kehidupan, kini gila nado mau dia untar hadu mau turun, de kene kade gue kadau kaba penlong ya kejing seri akan nika kira jadi nado mau di hadu mau turun. Bila pan kan mau kan osin lah long kumela flat. Kembang akan mau mengate kalalong teng sisin tang ba kamdei bar kanong hadu ande kampatap hirai kini kecing kasulong katunai kini jiki bersifut ini hak senam gula le ndai mentau senam nadu baki ai kini kipai itu ya kini kipai hakani kawa ampeli di cross ya kawa ampeli de kalau ko blok ya ko mentau senam nadu kawan ni GDM scheme kata gawe kate ke dau ba Kita nem giying bat gijing te gi bala la julor. Kidon gidukan hantai di bala julor. Baba julor gidi kipung dok ha. Baba kidon gidukan di baki senga habis slop kalau di footpath. Te namar ba ka kaya na kini kinala jo kana hayam. Te haba kaya na nala nahai te kidon ang giying kanyet ka gunyet di bori di dukan hangto slop. Te kidon di julor. Ya sai. Kadon ka jing mansau jing Kamdon jing mansau ai namar ba lalap no ba kati gajah ko por mesti pi